voin November ni khat an lo thlang le ta kum sang ni som ni le pakhat kan man zo na turin ni som ruk chau kan ma bak ta e Chhimthlipui tle hun lo ngai chang tu te ing zawa e chunga lom thu ka seya in mi tanpui na le tho puin awangin he channel hian ma kan son zel ani ti alanga kalom tak set ani Longkai district to thar ber ber te lo hian zel ke na turin he channel la subscribe lo ta khan khongai takin mi lo subscribe sak ula like le comment po apoimo tak set ani yom na social media ilo the dar khan Longkai district tan mi thlangkai tak ini ti ilan tir ngal ani ole voina hian Shileng me ka district din hun tharlam ber kan ngai thla anga chuba ka chuan district chung tu thar om thlen khatte kan clear ho don bok ani darkar som ni le pali kalta khan Longkai district a hriwei mu chhuat thar anom lowa nimin pathian ni ania covid sample test chol ani wang ani ome voin lama hriwei an kol na atanga chhuatir hi somthum anom thung ani tichuan hetiang hi tuna Longkai district positive kan din mun tharber ani e ayar quarters covid care center thingka hian somle panga an lom meka dedicated covid health center Longkai a hian mi pasari enkol ania home isolation a enkol Longkai ko puya hian mi somsari le pahni anom meka chongte a home isolation a da som anom boka bungtlang south home isolation a da hi som le pakua anom mek boka bual puyan ji a hian home isolation a da hi pakua an lo meka bual puyan ji 4C middle school a hian pakhat alo meka bual puyan ji higher secondary school a pathum an lo mek bokani chon hu a hian home isolation a da hi pakhat alo mek boka lower saika a hian home isolation a da som le pathum an lo meka lungzar tuma hian home isolation a da hi panni an lo mek bokani tichuan tungdin huna Longkai district chunga covid-19 positive am zong hi za somnga le panni anni voin ni a khan Longkai khopui chung le khopui nai khothen khata tangin positive mu chua thar somni an oma voina hriwei mu chua te hi district hospital LCMCN hospital le Christian hospital atanga mu chua te ania tunet manga mu chua hi pakua anoma rapid antigen manga mu chua hi somle pakhat ani bok ani ole han soibil vele lokkadwa Shileng chuan zi om lam apan mek zela hei hi sarkar lam le mi pui lam poina kan du thu sam ani Shileng me ka Mizoram chunga kan in khuak khirna tur SOP thar ber chu Mizoram sarkarin ati chuan nuwa district ina deputy commissioner te chuan voin lama khan an huam chung thewa in kai hloina tur an ti chuak vel hom boka keini Longkai district tan po voin ni a khan ti chua ania hei hi nakina athanin kalaran tar lang don ani hemi chungchang hi tlem te han soibel kadu tak ber chu SOP thara school kalte biakina zan lama in khom te phal ani ta a alomom hle mai chuti rual chuan biakin chunga zai ero chu phal alani talo zela hei hi tam tak chuan kan pomzam leithei talo ni in alang nie mizo te hi kan pathian biakin khoma hian zaya pathian fakthin kan nia biakin mai baka in pol ho na le zai khom na apo theito pa zai thin kan ni chuti mek lain hun rei tak kan biakin chunga kan a hu hawa zai khap anita a kanom thiam meu lo zong ani e hetianga biakin chunga zai khap ani lai me khian kan mu phak renga politics thila fuan khom na na sail khena an zai mu tur alom bok nen ngai tuana abuai tamup mai ni perin ashiat biakin chunga kan zai lo biak chungchang po social media kan mu cham chi tamai athaveke engwang te renge hetiang tak maya biakin chunga zai hi khap ani biak ti hi ngai dan inem
comment section lama lo thai lang ve simla avatha om ve hetianga biakina zai phallo ani hian Angem nge alo don hriat ni lo ma se lo zai tamai ko than te po anom ni in alanga atlang puin sarkar office om tam lo na muna an zai tlang pui hi kabinga ka hriat le kamita ka mu nge ani ngai dan sang kan nein karing he thuwa kher hi chuan eng po ni se an khap kum khuwa in karing chuang lowa khap ani lai chau hi chuan in su mila atha in ka hria ko than berin dan kan bo chia chuan thil danga kan fil hlei thei lowanga thil ti sual ten min be na man ruwa an mang anga ko sana sual hi kan vul lian anga kanin thunun ngam to lowanga min soi sel tu telaka kan min khup lap ang ti hi dan bo chiat nuwa chuan thil thleng thei vet ani to mai ti hi thudik lang chuak mai tur ni in ka hria soi zel a chakom ma se du tok photang Longtai district chunga raltan sangli zan hi somnga le pathum an ommek thu central oile general secretary puje h lerin dikan asai voini akhan chaktiang welfare longtai tu chuan Myanmar tanga raltan tu chom dol na tan central oile kuta bu faile thuam no chi sang le ei tur engam zat an pe a heng thil pek te hi central oile general secretary puje h lerin dikale pu ti la rem sanga finance secretary ten an lo dong song ani hemi puala hun toy te an manna puje h lerin dika general secretary central oile chuan longtai district raltan din mun soifi in ton din huna central oile in achin sia dan chuan longtai khopui chunga raltan mi zariat anu meka district chung khorang sanga raltan hi sangthum zali somnga le pathum anu mek ti asoi langa heng zinga hian mani chung te bela abiak takin khopui chung longtai khopui chung a hian mani chung te bela in report lem lo an ni in alanga hemi an hewang hian mi sangli zasari don longtai district chung a hian ratlan an rin thu asoi langa central oile gs chuan tunkar to loma hian central oile chu ratlan te hena somdol na sem turin Myanmar ram ridep khuwa ar chuang thlenga an kaltur thu soi langin longtai district le Myanmar in rina ram ria raltan te hena chomdol na chi sang an sem tur thu asoi lang bok chaktiang welfare longtai ten raltan te chomdol na atana an thil pek khom hi cheng nuai nga hu bung ruwa le thom no chi sang ania heng ba ka hian longtai ko pui bethel veng le veng puya raltan te hena chomdol na hi an lo pe to bok ani voin vek akhan lairam isua Christa Baptist Kosan Assembly Choir Reunion WhatsApp group ten kanunau Myanmar ratlan chomdol nan LKBK Assembly kaltangin chiang sing khasare zanga an pe hi LKBK General Secretary Reverend B Zazona line nena voin akhan an hlan ani Assembly zaipola lo tel to thin ten WhatsApp group siamin chuta members te na an tho khom poisa chu voini akhan LKBK GS kuta hian an lanta ani kum sang hi som hi pani nakum special summary revision atana mantur longkai district assembly bial pathuma draft electoral roll chu voini akhan longkai district election officer longkai DC ni bok Dr. Andrew H. Vanal dikachuan DC conference hall atlang zara draft electoral roll hi political party ayo ten hena ahlan ngal bok ani DEO Dr. Andrew H. Vanal dikachuan India ram chu democracy mi puiro rel na ram ani awangin khuale tui dik tak kum som pariat ting chinin vote an nei theya hi ngai hlut na chang hriata electoral roll a inji alu apoimo ti asoya in khan filfai taka kalpui ani theinan electoral roll filfai le dik apoimo ti soin draft electoral roll filfai tak ahun taka ti chu ani theina na thoktu election officer le ERO te ERO le election branch chunga lom thu asoi bok ani draft electoral roll tlang zartak atanga alandanin 36 tuichong assembly constituency
vote nei mi pa sing khat sang ruk zaruk samruk pasari le meichia sing khat sang ruk zathum somnga le panga an vain vote nei mi singthum sangthum somni le pani anoma 37 longtai west assembly constituency a vote nei mi pa sing khat sangthum zariat somni le pariat omin meichia sing khat sangthum zaruk somli anoma an vain vote nei hi sing ni sang sari zali somruk le pariat anom ani 38 longtai east assembly constituency a vote nei thei mi pa sing khat sang khat zariat somsari panga omin meichia sing khat sang ni zasari somni pani anoma an vai hian sing ni sangli zanga somko le pasari an om ani ti hian assembly bial pathuma hian vote nei mi pa hi singli sang ni zathum somsari an oma meichia hi singli sang ni zasari som le pasari an oma ti chuan longtlai district chunga vote nei zong zong hi singriat sanga somriat le pasari pariat panga bial pariat pasari anom mek ani final electoral roll sang hi somni le pakhat nena khai khinin 36 tuichong biala hian voters somthumin an kiama 37 longtai west biala hian voters som pasari in an pung thunga 38 longtai east a hian voters somnga le pakhat in an kiam thung ani bial pathuma hian apumpuya voter som rukpali a kiamin a kiam na hi 0.08% ani winni vekhan draft electoral roll for service voter po ti chu angal ania sipai tanglai service voter a injiak lut 36 tuichong biala mi za somli le pani omin 37 longtlai west biala mi somli le pariat anoma 38 longtlai east biala mi somthum le paruk anoma apumpui a hi mi zani somni le paruk anni special summary revision nei tura hian lubel pai in son le siam that du te tan kumin sang ni somni le pakhat november ni somthum thleng hun hon ania january ni som le panga sang ni somni pani kum thara final electoral roll chu tar chu tura ruaman ani tarla dang hian lubel pai le in son le siam that du te tana november ni somthum thleng hun hon ania hian election branch office hun chungin dor thei reng anni don ani voin november ni khat khan longtai west bial tu mla pusingu lian chunga chuan a bial chunga hruite zol le a che vela myanmar atanga ral tlan omte atloa an har satna le somdol an ngai na ti sang sang te amuna enin chanpuina ti sang sang a hlan ngal ani pusingu lian chunga longtai west bial tu mla hian karkalta chung khan tui chaklama ral tlan te amuna kalchirin somdol na le chanpuina te alo hlan to a enrin ni liamta akhan longtlaya ronlet le in voina hian abial chung longtlai west huam chunga ral tlante to in hun amang le mek ani longtlai west bial to mele hi khotang khoi tu ten lodong songin an khuwa ral tlante am hun ngeya an din hun en fia pa chom dolna aron pele chu an lom hleya mele chunga hian thinlung takin lom thu an lo soilom ani Hian meka longtai district chunga in khok hirna tur SOP thar chu voin november ni khat atanga november ni somthum thleng thakhat chung atan a man turin longtai DC chuan voin ni akhan order hetiang hian ati chuak district disaster management authority longtai district in covid-19 darsel tur ven atana ni khat thlasom pakhat sangni somni le pakhat thlenga mantur in kai hruina order number tarlan ania october ni somni le panga sangni somni pakhata alo ti chua chu alo top don ta a longtai district disaster management authority chuan kan din mun thlirin le mizoram sarkar thupek order number tarlan ania october ni somni le pakwa sangni somni pakhat zulzuin Hian mek laka kan inven na tur in kai hruina nei zel tha atia chuwangin ke doctor an tu es wanal dika hian
chairman district disaster management authority kan ina angin tiang hian longkai district chunga mantur in kai hruaina order ka choe tin order hi hek riat lai mai ania a thui deuh hleka chuwang chuan atlang pui zor zor hi kanon tarlang don ani ena hian longkai district chung in kai hruaina tin ya he in kai hruaina order hi longkai district chunga November ni khat atanga ni samthum zanlai thlang man turani hemi hun chung hian lo thei lo thila lo chuan pon chuala in len po khaptlat ani building khata in sang luate po in tlo po lo turani in kai hruaina hetiang hian aron tarlang bok ani zirna in hi class 10 le 12 board exam tur te chu school education department thu chuakangin CIB thataka zom chungin school le hostel hon phal ania hemi atana man tur SOP chu school education department ro man angin an kalang tin hemi baka hian primary school le middle school le high school le higher secondary school te kaldan tur chu DC order tarlan number tarlan ania ang a kaltur aniang training institute amhunaling zat ve zazela somnga capacity lu khatin hon phalani board exam te recruitment exam te le thildang te CIB uluk taka zom chungin nei phal ania sa khobiak in le in khom po CIB khau taka zom chungin chhun le zana biak in aleng zat achan ve za a somnga aya tam lovin ko thanin khom pa ngai nei phal ani jing le tlai tong trai in khom po phal ani tin ko thanin khom pui chhun lama nei phal ani thu te aron tar lang bok ani in khom na hian zai phal alani lo ani in nei in khom le mi thi vuina hei hi phal ania in nei in khom le mi thi vuina huna lengzat chan ve za asomnga emo mi somnga aya tamlo emo an kal thei do na ei le in sem phal ani lo ani tin ko san in khom puya khan ruai siam phal ani lo bok ani picnic spot te hon phal ania CIB uluk takin an zom thung tur ani amai ro chu tum khata mi somnga aya tam picnic spot ate kal phal ani lo ani public park po CIB uluk taka zom chungin hon phal ani sport practice te indoor le outdoor phal ania mi somnga aya tamlo outdoor ani indoor a hian mi som ni aya tamlo ani tin heng sport practice na hian COVID-19 symptom nei te antel turani lo jing tlai walk le cycling exercise te po phal ani to a sport inel na tournament ti sang te chu indoor le outdoor en2 om lovin nei phal ani ti rual chuan en2 anlom om ani poin seat om za somnga emo mi somnga ai tamlo te pun khom phal ani bok ani gym hi phal ania mi pui pun khom na anniversary le birthday te po VLTF te nena in rem siama phal ania ruai bo sai hi phal ani lawani awa pon chua lui kalti te tin construction work te NREGA thote MP fund atanga mason na thote heng te hi CIB thataka zom chungin phal ania kuari na thote kong le do te huan le lo te sangadil te ran vul mi te tan e khang a ran tana cho pek ram lama cho pek te po kha phal ania tin hospital te khatiang khan e dan pa nga yangin OPD te tin nursing home te clinic te laboratory te heng te hi chu tuna kan kalpui lai mek ang ania phal vek ani ti chon phal ho hi e Mizoram sarkarin order achu angkha ani wain kan chiar vek to lovanga e ti chuan dor bung ruwa lot le unlot hi zandariat atanga jingdar le inkar a phal
ani Mizoram Sarkar office te apanga ya kalturani tin office chungchanga hian LADC le CADC te chuan an kaldan tur an mani in ruamanna ani siamanga Central Sarkar office te chu apanga in an kalthungang ti in Vinya Khan order ti chu ania he in kai hruina baka hian Mizoram Sarkar order number tarlan ania Mizoram puma manturin kai hruina thupe ka chu Longklai district a po mantur ani tin Dr. Andrew H. Vanaldika Deputy Commissioner and Chairman District Disaster Management Authority Longklai District Longklai ti in Vinya Khan order hi ti chu ani Setelah saya channel ini like suka, subscribe suka, notification bell yang subscribe para menyaksikan. Hilang mereka Longklai ko puisung bika mantur zan karfiu chungchanga order thar hetiang hian Longklai DC chuan Vinya Khan ati chuak boka. COVID-19 laka mi puite kan lo himzok na Mizoram Sarkar order number tarlan ania nisom ni le pakua thlasom sang nisom ni pakhatin asoyangin ke Dr. Andrew H. Vanaldika MCS District Magistrate and Deputy Commissioner Longklai District Longklai Hian Section Zasomli Pali of CRPC Act 2 of 1973 in thunei namin pekangin Longklai District chunga vo inni November ni som pakhat atanga November ni samthum thakhat chung atan zantin dar kuwa atanga atuk jing dar li thleng curfew kapuange tin DC hian voina order ati chuaka he thupe kina huam lo tiakha ama mi nen ain anga karontar lang vek to lo me nga he thupe hian thule omma chu puan ani atanga November ni samthum jing dar li thleng a huamang he thupek zom lo te chu IPC section za somriat le pariat le da Mizoram Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act 2020 dan manga sim an niang he thupek hi voin November ni khat sang hi somni pakathian district magistrate silanem hetin ning kaji anane tin Dr. Andrew H. Vanaldika Longklai district magistrate le DC dibok chuan order thar ram ti chuak ani LADC Education and Human Resources Department chuan LADC Nuaya Primary School zirna in te chu school kalto turin order hetiang hian ati chuak COVID-19 sipui leng awangin rei tak zirna in khar ani nuin tuna hian Longklai district chunga hileng hian ji omlam pan chho zelar riat ani awangin Longklai Deputy Commissioner order number tarlan ania Deputy Commissioner Longklai volume 1 ni somle pariat October sang hi som ni pakhat thu chuak zul zuin Lai Autonomous District Council Nuaya Primary School zirna in te chu Nuaya tarlan Primary School zirna in te chu tarlan ang hian November ni khat atang hian school kaltran to tur ani ang tin pakhatna chuan khotina VLTF ten medical lamberon chungle concern authority te Chhimthlipui na in zirna in an hong theyang panhina zirna in an hon chungchanga VLTF tele concern authority te ruam man na hi DC Longklai emo incident commander nena a copy pek thin tur ani ang pathumna classroom le staff room kongkhar bula man thei in sanitizer chhop chhuwa vek tur ani anga zirlai tele zirtir tu ten marks anvu anga sarkarin CAB emo SOP emo arwam hanchu zom theu tur aniang palina zirna in hon ma in headmaster le zirtir tu ten an school le classroom le a chevel antifain an sanitize vek tur ani pangana school complex chunga kutsil faina tur tuile sabon an chhop bok tur ani parukna COVID-19 awanga zirna in khar angai chuan VLTF ten concern authority te Education Department Primary Section LADC nena riatirin Chairman District Disaster Management Authority emo
incident commander emo VLTF emo ten nena in beronin thuthuk na an siamang in pi rang than moi education officer primary school Lai Autonomous District Council chuan order thar hi ati chuak bok ani